Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fella mona tse hlahlamang tsena e tla ba tsa hora ya 11 ha jwale nako ke ya Makgulong A Matala. Lenaneo le leholo ditshebeletsong tsohle tse leng teng ka hara Afrika Borwa, Makgulong A Matala. Mamedi ya motle wa Lesedi FM wena ya ratwang ke lehodimo. A kontumelle o seng hona ke o dumedise. O ntumelle o seng hona ke fetise le matshidiso a ka ho ba hlokahalletsweng. E re ke kene le lapeng le leng le le leng le hlokahalletsweng. Morena o na adimile mme o etse o latile. Tshepiso mpotle a ko bue le pelo sa rona. Morena nthuse ke utlwisise lefu. Morena nthuse ke utlwisise lefu, ke tle ke tsebe ho fola ka pele, ho hlora bohloko ba pelo ya ka, ke fole ka pele, moya wa ka o kgutse. Morena nthuse ke utlwisise lefu, e tle ke tsebe ho fola ka pele, tlo hlora bohloko ba pelo ya ka, ke fole ka pele, moya wa ka o kgutse. Mpate mahetleng a hao Jehova, ka matsoho a hao a fodisa, ke tla ke kgutle ke tsebe ho fola, ho ba lefu ke bophelo ho wena. Mpate mahetleng a hao Jehova, ka matsoho a hao a fodisa, ke tla ke kgutle ke tsebe ho fola, ho ba lefu ke bophelo ho wena. Morena nthuse ke utlwisise lefu, ke tle ke tsebe ho fola ka pele, ho hlora bohloko ba pelo ya ka, ke fole ka pele, moya wa ka o kgutse. Morena nthuse ke utlwisise lefu, e tle ke tsebe ho fola ka pele, tlo hlora bohloko ba pelo ya ka, ke fole ka pele, moya wa ka o kgutse. Mpate mahetleng a hao Jehova, ka matsoho a hao a fodisa, ke tla ke kgutle ke tsebe ho fola, ho ba lefu ke bophelo ho wena. Ke tla ke kgutle ke tsebe ho fola, ho ba lefu ke bophelo ho wena. Tlo hlora bohloko ba pelo ya ka, ke fole ka pele, moya wa ka o kgutse. Noka ya bohloko ha e phale, ntate Jehova ke utlwile bohloko.
nnete ke utlwile bohloko noka ya bohloko ha e kgutlehle ntate oh Jehova ake ke phumule. metsotso e leshome ka morago hora ya borobong lenaneo ke Makgulong A Matala Sontaha bekeng Tshepiso Mpotle a re morena ko etse hore ke utlwisise lefu ke utlwisise le bohloko ba lefu Makgulong A Matala. Tshebeletso e ratwang Lesedi FM leshome e metso e meraro hona jwale ka morao hora ya borobong le tjhabile letsatsi la hao la Sontaha. Motle ke kopa hle pelo ya hao ha o batla hore o tle o e baballe le wena ka buena o ipaballe a ko leke ho tsoma khotso a ko batle ha bokhotso o ske wa tsomana le ho tletleba letsatsi le letsatsi o ske wa tsomana le meokgo le dikgapa letsatsi le letsatsi ke a o kopa tsoma khotso a ko batle nga hao metsotso e leshome le metso e mehlano ka morao hora ya borobong a ko tlohele le taba tseo e seng tsa hao a ko kgaohane le dintho tseo e seng tsa hao tlohela ho tsomana le dintho tse sa o ameng tse sa o batleng kgaohana le tsona kgaohana le ho tsomana le dintho tse sa o batleng tse sa o memang le ho mema o bo batlana le tsona o bo tsomana le tsona o bo batla ho phela ka hare ho tsona e tswa moo e tswa ditabeng tseo e seng tsa hao a ko ithute ho phela ka khotso a ko ithute ho dula ha bokhotso a ko ithute hle le senang mofuthu o tlisa khotso
leratong le ka lapeng. Mofuthu o tlisa kgotso le mosebetsing moo o sebetsang teng. Mofuthu o tlisa kgotso le bophelong ba hao. Kajeno ho na le taba eo ko o tshwaretseng yona. Ne ke kopa wena ka buena o tlo o mamele. Taba ena metsotsong e 25 ka morao hora ya borobong. Ha ele hore motho ya letswalo o emele ho jana, empa o batla ho fetoha bophelong, o batla ho iphumana, o atamele o mamele tabeng eo ko o tshwaretseng yona ka hara lenaneo la Makgulong A Matala. Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Ra dula metsotsong e 24 ka morao hora ya borobong. Ena ke nako e kgolo eo ka yona ke itseng ha metsotso e kareng ena ha e fihla, ho na le moo ke lokelang ho ya teng, ho na le lelapa leo ke lokelang hore ke tle ke le etele. Ha ke etela lelapa lena ke a kgolwa ke tla tsamaya mmoho le wena. Dula le nna, o ske wa sutha, o ske wa sutha. Konopo ya hao ha e dutse ho Lesedi FM, e ske ya tshebeletsong e feng kapa e feng. Bana ona tshebeletso ka nako ena e kgonang ho ema ka pela Lesedi FM. Ke Lesedi FM fela ka nako ena. Motho motla o phela le motho ya utlwanang le yena, wa tlameha ho phela ka letswalo. Ha o phela le motho o ratanang le yena, ha wa tlameha ho phela ka letswalo. Lerato le tletseng letswalo a se lerato. Ha le phedisana mmoho, e le hore molekane wa hao o phela ka letswalo, ha hona moo le yang teng. O ske wa leka wa kena leratong le motho ya sa tsebeng ho tshwarela. O ske wa leka wa kena leratong le motho ya sa tsebeng lentswe lena tshwarelo. O ske wa leka wa kena leratong le motho ya sa tsebeng lentswe lena ke kopa o ntshwarele. Ske wa leka wa kena leratong le motho a inahanelang yena a le mong. O ske wa leka wa kena leratong le motho ya nahanang hore ke yena ya etsang tsohle ka hare ho lerato leo la lona. Ka bo entse phoso e kgolo bophelong ba hao. Lerato le lokolohile. Lerato a se lerato ka baka la letswalo. Ke a mo tshaba, ke a tshaba, ke dula ke tshuile. O tlo kula hobane o keke wa robala, o keke wa phomola maikutlong, o keke wa phomola pelong, o keke wa phomola le bokong ba hao, le kelellong ya hao. O tlo o kudisa motheng. O tlo kula ke lerato le jwalo. O sa, hey, e re ke phete hape. O sa kgathalatsehe hore na o monna kapa o mosadi, o ke se phele ka tlasa lerato la letswalo. O ke se phele tlasa lerato la o dula o thothomela, o nahana hore na ebe jwale a se lerato ntho eo. Tlohele hape le hore o re wena o tla lokisa motho ya jwalo.
motho a sepere a thapi. A sepere motho a thapi. Pere ya thapiswa. E se motho. Pere o ka ithapisa e se motho. Kgotso momamedi a ratehang. Dumela momamedi. O mametse Makgulong A Matala. O ska wa leka wa lebala. Hore ke Lesedi FM. Re matsatsing ana 16. Mme taba tsa teng re lokela ho di bua. Re lokela ho bua ka tsona. Ho na le lelapa leo hona jwale ke lokelang hore ke tle ke le etele o tlo mamele hamme wa morwetsana enwa wa kharebe ena wa ngwanana enwa ha bua o tlo ithuta o tla ithuta lentsweng la hae o tla ithuta puong ya hae o tla ithuta bophelong ba ngwana hae nakong e shweleng ke ile ka bua ka ngwanana wa ka Kapa Botjhabela ya neng a tsamaya kereke le mohlankana hae a tsamaya kereke a rapela di-haleluya di bitsa bosiu le motshehare di amena di bitsa hoseng le mantsibuya ha the wa tseba hore o tletse boiphetetso lapeng leo ke hang ka ngwana wa mohlankana enwa a ilo mmolaela lewatle a mo hlapisa pele a mo apesa diaparo tse ntle a mo loha itse a qeta ho mo loha nka leeto le yena a leba lewatleng ma o sena motho ya mmonang a bonwa ke mafika a bonwa ke dihahabi tsa lewatle a bonwa ke metsi ya lewatle ha qeta ho etsa mosebetsi wa hae o na tsamaya kereke o na rapela motho wa hae o na sa hopole hore motho ya tsebang hore ntata rona ya mahodimong lebitso la wa le kgethehe mmuso wa o na sa tsebe hore motho ya tsebang thapelo eo ya morena o tla etsa ngwana hae jwalo ke kopa o mamele mona ha ke nka leeto lena le wena ke kopa o mamele mona ha ke nka leeto lena le mme ke tsamaya le yena Maplatjhi Sontaheng sena momamedi ke na le mme Maplatjhi yena o ka mona ka Thabanchu mme wa ka dumela hle ke utlwile ka se o hlaetseng ke se ke itse phephi ke se ke itse askits a ko hlalose hlemme wa ka ko re hlalosetse ka matsatsi ana thatana la tabena le boima hore na ho le ha etsala eng ka moradi ntho ye e qala kae date thiso ngwana o le ba mo hae ya gola ona la tanthe ka etsang kgwedi jwale a le hae ana le ma thata le molekano wa hae ka tlasa baka la taba ya tlhekefetso ina re ngwana o dutse nako e telele a ntse a thotse date na ntse a hlekefetsa ngwana yena ntse a nahana re mohlomong neng ho tla loka jwale ka nele ngwana na ikamantse le kereke ngwana ka nele ngwana bonolobo a le boikokobetso e le ngwana na ikamantse le kereke ntate wa ka ya ba ngwana yo o dula jwalo ho fihlela e qadile mona moro e ne la re tshwantse re tlo ba le di-tombstone ka Botshabelo ga bontate wa hae ya ba abuti ha dumele ausi hore a ye di-tombstone ngare ha o ka ba ya mo ke tlo shapa ha ke fetsa ke tlo tla ke o bolaya ke mo ke feleletsang ke abuti o nahana ha ausi aya di-tombstone tsena kore e ne le motho a boulelang na aubutio haholo kore le poulela ke tsebele tlhekefetso kapa nka itisa ka mokgwa jwang but e ne le ntate a seng hantle because lo mo shapa ona mo shapa o tla ba mo thudukantse bo maboteng a mo etseng ha seditse mona ngwana tshwantseng e ka karefela o hantle fela ona le thuletsa hana so ya ba ntate no ngwana o feleletsa a ke fumane phone ngwana a ba tshwanela re a pake be kenyana fela a ba le a be ka go nna
metsotso ke 27 le ba horeng ya 10. Hana ro ke wa ya pulong ya majwe. Hona mo rong lo bula lejwe la ntata o teng o ke wa ya. Momamedi lerato ha le ipatleletsa lona. Lerato ha le ipatleletsa lona. Ha o ka phela le motho ya dulang a o belaela, le kelello ya hao e hana o sebetsa hantle. Le kelello ya hao e hana o sebetsa hantle. Ke tla o shapa, ke tla o bolaya. Ha ke tsebe hore na le ha re ya dikerekeng re utlwisisa melao e 10 na. La re le ka pela baruti re utlwisisa hey nakong o fumana motho o etsa dintho a apara le seaparo a le ka hara seaparo. Ha o ka ya moo e mongwe o tla o hanela la o etela bana beno, e mongwe o tla o hanela la o etela hona heno mo o tswetseng teng, e mongwe a o hanele le ha o ya kerekeng, e mongwe a o hanele le ha o ya society. Tsebisa ba bang ba mamele Makgulong A Matala a ko ba bitsa ona jwalo ra keletleng le mamele le nnaneo le leholo le nnaneo la setjhaba, nnaneo la Makgulong A Matala. Metsotso e 25 hantle fela pele ho hora ya 10. Ha ke re utlwe mme ka leka gore ke mo kopanye le di-psychologist gore ke sampanana counseling tsa le ntsa le se processing ya go etsa tsama di-counseling ka nthong ka thabantsho. So a dula ngwana la tswa mosebetsing ko sona sebetsa ka krishini e ka botshabelo ka di-H. A dula a founela ngwana ke tlo tla ka phone ya ke thuba go se sebe ke tlo tla go la gore a ngwana a dula tswile fela a dula tswile ngwana ka ntate thuso phetse bophelo bo bohloko ba letsolo ke mothana ro morata go fitlhella wa ka hona temmo re ke re bue mothi enwa e ne ile mohlankana fela ha ntse re bua tjena re sa mmitse le ka lebitso ntse re bua le ka ausi mona e ne ile mohlankana kapa ona sa ile a fihla lapeng mo a ntsha dikgomo. Ntate family ila tla ngwana a fihla kupua ga ntshiwa dikgomo ngwana a nyalwa a dula le ene e sebile bana le ngwana wa na le 5 years. Ke ditsa gore ke hlalosa gore ke motho ene le motho o thweng ke molekane wa hae motho a entseng ke tsena na ntate thuso hona temmono ka nako eo kore ka nako kana ntsa ferea ngwanenwa wa rona enwa a ntsa ferea ausinyana ona sa elelo rena motho ke motho a boulelang ho tibileng hai ba ntate thuso o se ke nana re ha ka hlokomela jalo ka ke nana re ho tlo le rato le sefofu sometimes wena jalo ka motswadi la ka re wa le ka batho ngwana motho ha nke ile o nkeile ene ha holo jalo ka a ke batlo le tsale shane jalo ka ne se ke hlalose boemo ba ngwanaka ke motho a kopanile ne ba kopana like ke re ke ba kopana tlunya thapelo ba kopana kerekeng mo re bitsang di amen mo re bitsang di hallelujah ba kopana le ba utlwana sobratola ya o kerekeng ka nako ena o kopana le motho eo reng o tla phedisana mmoho le yena o kopana le motho eo reng o tla aha motse le yena o kopana le motho ya reng ke tla o rata wow ke kopa ho ya mabenkeleng Makgulong A Matala Tshebeletso e ratwang Lesedi FM Mothemo
Lenaneo lena ke la hao la Makgulong A Matala. Ho molemo hore ko ikutlwele ditaba tsena, ke o fe tsona diphela. Wena o ko ikutlwele, wena o ko mamele fela o ikutlwele. Hore na ha re le batho re kgona ho phedisana jwang. Motho tla o letsetsa makgetlo a 20 a o letsetsa cellphone ya makgetlo a 30 ka mona ile tlhapa ka mona le motho a o setse morao. Ke lerato leona ke a botsa. Ke botsa wena momamedi, ke lerato leona. Mo motho ka letsatsi a o letsetsang makgetlo a 20 kapa makgetlo a 30 a o letsetsa fela. Ke lerato leona. Mohlomong hona le mosadi a kileng a feta moo. Nako nngwe le yena monna a kileng a feta hona moo. Motho a o letsetse makgetlo-kgetlo a bua ntho di hana ho fela, a bua ntho di hana ho fela, a bua ntho e sele. Theo e seng yona. O mametse lenaneo la Makgulong A Matala ke itse bekeng ena re lwantshana le kgodumodumo ena. Ntwa e kana-kana e leng teng malapeng, e leng teng metse moo bana ba salang le dikhutsana. Hoba lerato le se le fedile. Hoba lerato le se le fedile. Ha lerato le fela, ho duma sethunya, ho tjhathipa, ha lerato le fela. Ha ke tsebe hore na molaetsa ona o fihla ho mang. Ha ke tsebe hore na molaetsa ona wa mme Maplaki o kena pelong ya mang. Ha ke tsebe hore na molaetsa ona wa mme o fihla lelapeng la mang. Empa wa fihla ka hara lenaneo lena la Makgulong A Matala. Metsotso e 15 pele ho hora ya 10. Bophelo. O kile bona o kopana le motho kerekeng a tla ka sebopeo seo sa hore nna ke kena kereke le ne ba kopane o kerekeng, ha kopana le ngwana ka thabeneng. O kopane le ngwana ka kereke, nna ke mosione ntate. Ke kena kereke ya Z6. Ke mosione ke mea mogolo ka kerekeng. Ngwana ka e ne le mobino wa khwaere ka ro kereke. Jwalo ka le ene molekano ha e ne le mobino wa kosha. E leng hore ke nana re ntho e yentseng le ka go Bishop Ramarumo le Kganyane. Jwalo ka a khala tlhekefetso ya bomme. Ke nana le ka ra moria Thabakgone. Ka nnete o botho iketseditse ntho e leng hore ha hona mo beng ba kereke ba dumelana le ntho tlhekefetso ya bomme. O dula e khalemela ka mehla le matsatsi le ka dikopano bontate tlhekefetso ka ra kereke na ke nna ke le Bishop Ramarumo. Ke le ruta re bontate le bomme ratang bomme tlhompang mathata a le teng dula fatshe dilo ntho dilotse. Batho ke maswabi ntate hore mosio ne le rwala bethe yena yentse ntho eo. Jwale mme wa ka ha re tswele pele ke mona monnena o kopana le ngwana kerekeng ba tsamaya kereke ba batla ba kopa ngwana ya ba ke na kwa re huwe majweng a re wena ha o no ya mono ha o ka ya mono ke tla o bolaya ho tloa mo o ile etsa ngwana ha ka ya mo majweng ho bontatai o ile etsa la jwang ntate na ile ke ka re ke ska ke le khutlele before majwe hula ba lena ko hulang ha ba le fule bohlokola ngwana rakgadi wa hae ka tla ka mathata bophelo a bana ba rona ba bashimane ba kopana le bone ngwana o ile a ikanga a ipolaya ntate ha hona mohlangwana na ileng aya lefulena lena la ngwaneng o la lwantsha ngwana a mpore ka re bosuka o fela a mo jetsa re ha o tlo ya lefuleng ho yena gore ngwana ha na tswa ya lefung kapa ngwana ha tla habo o tla banne ha ta lefu fela kapa ka tswa fela etsa jwang o tla banne ngwana na ka feleletsa ile so le lona le la hore ngwana ba nona le taba ya di tombstone ila ka ngwana o la feleletsa jwale a sa tshwantse hore a pake thuto a sa ntsenyana la siko a butia le mosebetsi a kene tseleng a tle ha e thabantsho ke mo tshitlang ke tshipa ngwana teng hore a thi for now e ka re jwale e batla family go dule re ke re utlwa rena na bothata ne ke if ile hore motho a hloka counseling kapa hore mari counseling di beteng ho bona na wa thusetsa batho ke nkile step nna ka tsamaisa yona wa ka hore a thuse hale jwale
mo ngwana ha ntsa le mona jwale a ke re jwalo ntate thuso o tshwantse a butua hae o na dula a mo felehetsa letsatsi le letsatsi a feletsa mana ona pala mahudumunyana nya koroso mane mo kantsi dinku o fitlela be re feleletsa re tseba interstate or hona le bese the nearest belana le disane mona re ka khona o fumana transport mo ke mo ngwana jwale e bantha hore o tlo palama taxi bese ya mosebetsing botshabelo bate ha o finyane seng e hole ke kopa shebana ko metsotso le shebana metsomedi pele ho raya le shome motho yo ratanang le yena yo na le ngwana le yena qetellong o solokela hore o tlo felehetswe a hlola le o ya lefung le bohloko la family e ileng ya ipolaya tebe rato ke ka bo khorna ho phela bophelong bo jwalo ho phela ka hare ho lelapa le jwalo qetellong a qetella pakile thotho molekana le siko a re ke a paka jwale ke a tsamaya ke a hae ke a ho mme ke a letsweleng le ileng la nyantsha ke a sefubeng seo ke ileng ka robala ho sona ke a mokokotlong o ileng wa mpepa mametse lenaneo la Makgulong A Matala sonta bekela motho motle ke ntse ke tswela pele ka tabatsa go ema go lwantsha godumodumo e swabisang bana batswadi baruti mo le lefatshe ntwa e kana-kana re metsotsong e leshome pele go raya leshome mohlomong o na le motho e mong ya nkareng a letse hona jwale nomorong ya 086 a ka bua le nna hore o la feta na yena nthong e ka reng ena na o hloleha ho ya lefung la heno hloleha ho ya majweng ahe o hloleha ho ya bona bana beno o hloleha ho tsamaya o tshepiswa lefu ka nako tsohle o tla ntitsetsa ke teng kwano a kontumelle empa pele hona jwale ke nke mabenke Tshebeletso e ratwang Lesedi FM motho motle ke a bona mona ho marangrang wena Nthabiseng a Bloma o re dutse le nna o mametse tshebeletso ya Lesedi FM ke le bo jabulile le wena ke a bona o teng mona ho marangrang e robedi metsotso ona jwale pele ho hora ya leshome le wena Pinky ke a bona o dutse le nna Nthabiseng nankia oh chari ke a bona khatebe ke a bona mme wa ka o butua hae o na dula mo feletsa empa ka bo matimame maobane o butua ya ba ha mo felehetse ha re ema hona mme ke kopa re ke re bue na ha a butiana ntsa feletsa ngwanenwa wa hao yenwa a dula mo feletsa na ngwana ona fumana ditshoso ho tswa ho yena molekanenwa wa haeo ona di etsa ntate ditshoso ha holo ha le bo mosebetsing o tla ba fala ditshare ke gore le ka letsatsi le bo 20 miss calls 30 miss calls o tla ba ntsa mo founela o kae a ke kopana le wena mona o tla o bona go fitlhela le staff batho ba mono ba sebetsa teng kritsinya ya bana ba gore jwale re dula re tsamaya re le group re a butiona ka le ka ratlo etsa bongi ntho ya batlang ho mo etsa yone re ntse re mahlasele ka potsing re hweletse maponisa o po batho thusang ntate ke yona o batla go kusa ngwana motho bohloko a tlile mosebetsing nne ntse ba mo founetse re o ka ibile no tsebo re founu ya hao yona ke kopana le yona ke tloeng ka ke tshwatla ntate gore ngwana ona mo hlekefeditse ngwana ka batho re bohloko because jalo ka nese ke hlalositse ngwana ka o tiseditse but nako ya stale hae ha santa dintho tsa ile mathata hae le nna ke re a ngwana ka mona decision tshwantse etswe kwela so ke nana ngwana o la feleletsa mo ditsitse ntate thuso nna ha ntse tsara mama nna motho na ke mo ditsitse ke re go fitlhella mona ke kopa mpana re khawane motho a modimo re mpene re khawane o etse bophelo ba hao le nna ke etse bophelo ba hao ya a botumo jotsa hore ha hona monna tatanga o nyala ka ntona ha bona rona le motho tla o tla re wa nhlala o botlo fumana monna yo mo ha itlo etsahala nthe ene o tlo bo re mbulela protection order tla bona
o entse ntho ene le gore sonta mantsiwa o na ntse a mo founela ebile na morwaka a ba re o tšhege a tšhojalo ka sonta seo ka tla re hoseng ausi a ntse a itukisa ntate Thuso ngwana ka o itukise jalo a hlapa jalo a teta ka nako a ne a kena ka kamoreng a re mama utlwa ke na le letswalo a re mama kutlwa ke na le letswalo kutlwa ke tshaba gore kene go na le ntho e ka etsagalang ene ka dimanta ka nakong o ba ntse a lesi a sa theoele mare kutlwa ke na le fear gore go na le ntho e ka etsagalang ngwanaka ke bua ka ngwana wa 5 years ke rona na re go tsetsalang gore ke nana mohloma ka twa nana le gore wa nlomeletsa a ba ilo ya preaching a ilo kidnapa ngwana ke be ke re ke tla sisela re bua ke tlo mo isa preaching fanda ke tla ska ke jotsa bo sister gore ha ona le motho a tlang kapa ene ntate wa hae a tla tlo molata ba ska ba dumela o tla lata ke nna kana go ke tshaisa so kana kwa ne ntate ke manta ha ke re ke bua ka taba ya manta jole a fetang jetsa ka letswalo leo ya ba ausi wa tswa ila ka re fela ngwana ka re rapele modimo ene ke na tsebang o hausinyane bonne ke butwa ha be ena tletse mo feletsa he shapo mona he o lo bona horna e company ngaba ho tlo hatela ba rekisile thopo mo sebetsing ke hausinyana le pela ha rona wa tseba the so called mogonyana wa ka o tseba ha bo bonji ha ke re ntate wa ka hobane conversation ya bone ya sonta mantsibo bonji o itse ha ke o thibelo tlo bona ngwana hao hobane ke a o tshaba ntho tso nketsang tsone o ka re nka kopana le wena mo ileng public mo bathong ba leng teng because kene ke a o tshaba ke tshaba re ke tlele ngwanaka re ke botshabelo o re ha o re sorry service ke tla for now ke kopa re ke hile because ha ke so be sharp ntse ke tsama di counseling o hlomong ha se ke le sharp I give him, but now go bona like our own tactics or ke re ke sharp ha re sorry fela ene ke sorry e ka reng wa e force ke kopa he e seng he nna le wena re ke re emise ke mo a mo bolelang gore ha e tlo tsela ntho so ngwana kana kwa tswang net fela le kamera police station in Tatwaka ha ke tseba na go etsa etseng go tseba ena tšheni mo leng teng ntho e entseng ngwanaka ha se ba ka batho bana ba feta ka dibese batho ba bone ba re bone a buti ntsa hula ausi nna kana ko ke ka tlinta te thusa ke batho bua lesano ke hlapisa ngwana re ngwana e preaching ke kgona ya skroponyana nyana gore papa bana bophelo bo betswele pele ke mo a hula ngwana ya bantsa molwantsha kana kwa ne ke bana ke ma ha bona gore wa mo feke tsa fetsa mo shapa e khotsofatsa a mo tshela ka 5 liter ya scoop sa paraffin sa petrol nda tso to go tla loka phephi mo tselang ka scoop sa petrol nda tso ha ke tsebe rona ka pa mo ilusitse go bana ngwana ka o tshile nda tso kana ko ba ba isene ba tong foeletsa ntse ke hlapisa eno stolwana ha ke taya e bo go nda tso ke kamera police station mare nako ke ne ke fitla ka re bona gore ene se le nako wa ke re le di ambulance le tsone di tla be di ntile nako tshwana le e o itseng mona ngwana ka dutsi ya kobile fo a tshile di phahla di felletse ho yena a tshile mmele a tshile hlooho a tshile matsohong ngwana ka dutsi batho ba haisane ba ene fela ba ene matlotlosi ene fela jone ya ba ke a fitla ho yena ke fitla ke mo atamela ke re bebi ho etsahalang a re mami a ra ke kgone a re ke kopa fela ntlhokomelle Lethabo a re mami ya ke kgone ke kopa ntlhokomelle Lethabo ya ba uti kana kwa fetsa ngwetsa ke ntate batho ba re bone fela mo motho go tlola kgabo ra bona motho ke ana matha ba fitla kena ka borogo a matha o ya kroso mo le mo o siana tla tso pala matempele kroso mo ya dinku ke ma fitla nga kena ka rakolo ja bona le fumana lift e no tsamaisang go tlela go tshabelo tsa bona o mo ya le ka go le tsenta te tsusa ha re tse lorna o kae Mommamedi sepolesa se ntse mosebetsi o moholo ba ile ba mo tshwara ba ntse mosebetsi o motle mme wa ka Phephi ke kopa o e tshwara mona taba e ke tlo lata moruti maine
momamedi a skis ke a bona mo o leng teng o utlwile bohloko haholo mme Maplaki a skis mahlona ko ke hora ya leshome lenaneo ke la Makgulong A Matala Sontaha bekeng motho ya bopilweng ka setshwantsho sa Modimo motho ya filweng matla o busa dihahabi le dinonyana motho yo Modimo a mo fileng kelello mo mabedi ho baneng lefatshe ho letse ho baneng hona jwale ka ke bua ho ina le motho ya phelang a bohloko a phediswa ke motho e mong ya yentsweng ka setshwantsho sa Modimo ho baneng ho le jwalo why ha o na le ngwanana o tshaba le ngwana wa ratana la o ka re mo isa kerekeng a ilo ratana kerekeng a ilo kopana le mohlankana kerekeng diphahlo diaparo di ne di felletse ngwaneng wa gae a re mme ha ke kgone o tlo ntlhokomelle ngwanaka ha ke kgone letsoho le kileng la o tshwara la o phopholetsa e ba lona letsoho qetellong le o nkang letsoho leo kileng wa le neheletsa dijo wa le phehela wa le fa dijo hore le je letsoho leo tsatsi le leng o kileng wa tshwara diaparo tsa hao wa hlobola diaparo tsa hao hore letsoho lena le kgone ho tshwara e ba lona letsoho qeta o motho motle lefatshe le ya baba ho boima ho boima ho boima ho boima ho thata lerato ha le ipatleletsa lona lerato ha lena mona lerato ha lena dipelaelo man lerato le a tshepa ha o ka phela le motho a sa o tshepeng thotse ka reng tsena di a etsahala hobane motho a o tshepe o nahanela dintho tse ngata ditshila tsena kaofela o a di bona ho wena ai Debra Fraser ka lentswe le monate robala ka khotso momamedi ke leka ho fumana moruti wa ka ntate Maine ke kgolwa e tlare ha ke leka hape ke mo fumane ke utlwa mehala ena ka baka la tima ena ho ba thata hore mehala sebetse hantle
ke kopa ho ya mabenkeleng. Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. Mommamedi e motle, ngwanenwa o na ithuta e ne le ngwana a ratang sekolo. Teaching. Today una tshwantsele o etsa interview sekolong se seng ka Botshabela lo ruta ma grade 12. O sana una na interview e nngwe ya bobedi. Mara ka bo madi o sena ke se wena dituso. Ke bona ke tawele ke sela tsa kae ka ngata. Sa ngwanaka. Dipotso tsa ka ne di le ngata empa ke sena dikarabo. Ya ga ka ire. It is well with my soul. We phethile to keni thato ya wa ka ngwana o mo sharehile. Wa ka ngwana o sa le mo sharehile. O na ithuta a rata thuto. O na ithuta a rata thuto. O na ilo feta le di-interview. Ha ka khona. Moya wa hae ha o robale ka khotso. Boni. Metsotso e 14 ka morao ho ra ya 10. Moramaina o khona hle o ikopanye le nna kwano. Ke a leka mehala ya hana. Ke a kgolwa ke ka baka la timatima. Kgolwa ke ka baka la timatima eo re leng kare ho yona. Ha o motho e motle. Ngwanaka o na ithuta. Ntate Maine, ngwana mme ke a tseba bothata bo leng kare ho bona ba timatima. Empa ha le mona sebakanyana se hlahela ke kopa ho fa sebaka. Ntate Motau. Moruti wa ka, lerato ha le ipatleletsa lona. Ntate Motau. Ke phahama ka nako e mpe. Ya. Ke phahama ka nako e mpe ke a tseba momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Hey! O ntsa ipotsa hore na moruti Maine o kae? O a nyoloha neng? Ntate Motau. Palelo hloko hakalo. Ha! Jwale mme ha ntsa pheta pale ena. Ntate Motau ke khabile dibuka tsa Dibataulo. Hallelujah. Ke batla hore na ebe re ka fumana hore phoso e etsahetse kae. Amen. Mme ha ke ntse ke phopholetsa. Ntate Motau ke kopa hore re ke re be dingaka le wena hoseng ha kajeno lena. Re ke re be dingaka nthwena e etsahetseng. Re ke re ho mongaketso tsena. Ke re mo kenye ka theatereng. Ke kopa re sutumetse koloi ya kene ka madimo. Nthwena ha ya etsahala fela ke ngwana wa mmenwa. Ntate Motau re ka phopholetsa hohle o tla utlwa hore taba ena e hlile ke kgodumodumo. Ya hle. Taba ena ke kobwane. Jwale Ntate Motau re kena ka madimo nna le wena. Re kena ka madimo re se re tshwere dithipa. Ha hona setho se re yang sona ntle ho pelo. Ke kopa ke dumelle ke mpe ke be cardiologist hoseng hona. Hallelujah. Re ke re lo sheba hore na ho etsahetseng ka motho. Yana le poulelo e seng ya kgenyeke. Yana ya boulelang ho tena. Yana ya fetotse motho thepa ya hae. Ntate Motau e re nke ke o jwetse nnete ho na le bana ba batho ba fetotseng thepa. Hallelujah. Ba phela ho ya ka moo motho a batlang ba phele ka teng. Maine. Ba etsa ho ya ka moo motho a re ba etse ka teng. Ai. Ntate Motau ke bua nnete hoseng hona. Ho na le momamedi ya reng yena habo ha saya. Jo. Ya wa hae mo jwetsa hore
e hae mono o ya go ex ya hae e tshware anyane fela maine ke kopa tshwarelo ke nke mabenkele Tshebeletso e ratwang Lesedi FM. moruti maine o ka kakata ntate wa ka ho fihlela ntate Motaung re ke kakata o ba ke bona melaetsa e ntse kena re hlile ntse re ipotsa gore na go kae ntate Motaung se re le ka phaposing ya madimo e re ke re shebe pelo ena haleluya pelo ena jale ha re se re e bua re sheba go na le dintho tse ngata tse re di tholang ka gare ne ke itse re tla fumana bo di-trascapic bo di-watwas balfo re tla thola bo di-iota empa jale ga ke di fumane ke fumana mamenemene ka la pelo ka mona ha ntate Motaung ke leka go sheba gore na pelo ena ha e pompa o etsagala eng go yona gore ke leka go sheba ntate Motaung phallo ya madi ga e tswa ka dibalfong tsena e tlosa ka methapo e megolo gore na go etsagala eng ke thola mamenemene kakata ntate wa ka jale potso ke ena ntate Motaung na o tlhahile motho wa le jalo na ha potso ke ena na o tla lefatshe motšhine ka sebopego se jalo na ai o na le yona motho ya lwantelemena jale o na le kutsere moruti maine ke a ikusa gore na motho ya ke motlhaile a letšhena ke be motlhanganeng a kanyefane detse motlhana wa letswele ntate Motaung e le go ntse motswele le jwang ena ha maine motho ya ojore ntate Motaung e nang le poulelo ye tšhe motho ya sa ntlhokomeleng ya sa mbaloleng ya sa ntlhompheng ya sa nketseng gantle ntate Motaung matlhena re kepeng la 353 553 o mamedi bothata ga re a fola le dintho tsena moruti wa ka nna le ntate Motaung re a kenelela re re ga re a falwa le dintho tsena ke ho yona moruti mamedi 553 ya leng Chatsworth le yena ga o a falwa le dintho tsena haleluya re ke phamisa ntate Motaung ya leng PE ga o a falwa le dintho tsena re ke theole ya leng godimo polokwane ga o a falwa le boitshwaro botšhena ke ba ntate Motaung buka ya moekelesi ya kgaolo ke ya bosupa ke mana ke 29 ke shebile nako re tshwanetse re qete moruti maine ke ho yona fela o tadime sena seo ke se fumaneng ntate Motaung a ke re nna le wena re ka phaposing ya madimo moruti wa ka nna le wena re ka theatreng jwale fela o tadime sena seo ke se fumaneng fela o tadime sena seo ke se fumaneng re fumaneng ntate ke Motaung hobane modimo o entse batho ba lokile tsona we empa bona ba batlile mamenemene a mangata ntate Motaung modimo re bopile re lokile empa ra batla mamenemene rona re ipatela mamenemene a mangata no na potendo ya sebedisa moruti maine a dimamento ya sebediso e le suzinyana fela kapa kuitira leso gore nna ke tena ke ba kena ntate Motaung ga gona se tsile leso ba kentswa kiketse hai yo Kasio ntate Motaung ga ona ba motho wa ka ipapala ke peta tjena gobane ho ila no ke a hana ntate Motaung ke popa ke tena sobain for ni nna ke ile ka la tsari khuto ke a tseba o le mama ya ka re mo boruti wa etsahala gobane sekgre project o ila ho man tsere hantle o la tsela tsena ye go tshola ka lona o ka ba le khasamelo haleluya Empaneng hape na fela o phola ntate Motaung gore ikulo ya phelang ho yona JB Watson o itse moruti maine a go buele ntsela modimo ntate Motaung re na le kgetho
Ngwana wa motho o tla phela tšeo fitlhela me. Jo. Ngwana wa motho o tla tshwarwa ka remote control o fitlhela me. Ha. Ngwana wa motho ha na kopana le batho. Jale bohloko ke bona ke ba hore Moreso yena o rata ho kopana le batho empa le mohatsa ya kopana le batho. Hey, Maine. Ai khona bana. Molekano wa hae ha tshwanela a dumediswe. Bothata ke bo molekano wa hae ha tshwanela a bane le cellphone ke yena tshwanetseng a bane le founu. Bothata ke bo ntate Motaung yena o kopana le batho ngwanena wa batho. Ka re menyane e kwalletseng ka hoko. Ke me re buang le yena o sego. Amen. Ke ma. Le metsotso ba ileng teng hore moruti maine utlwa enong ntate Motaung o nromella molaetsa hore I'm trapped in a cage. Ke kopa hore mpe re mo tholokelle hore Moruti wa ka. ke tshwaseile ka hara hoko ena. Yoi. Ha hona moo ke yang. Ka bona motho wa ntjela le Makgulong ka bona e ka ke lerato. A tsentshela se lerato. Hoba lerato le hlwekile. Ao le hlwekile. Lerato hape le a itlhokomela. Ah, le itlhokomela. Ntate Motaung lerato le a phepa. Tlhokomela dumela. Hallelujah. Ka nna lo ya ntate Motaung lerato. Ha. But ho lena gobe ntate Motaung le shebile nako ho na le ntho re tlo tla e bua 99. Hallelujah. Ka moruti wa Mzanzi re ke re bue 99 lenaneo la Makgulong. Bua moruti wa ka. A re bua 99 lenaneo la Makgulong hoba ntate Motaung re utlwile moya o fokela ka kae o tshwantsho le pela yona e ya o meekeletsea chapter 9 verse 9. Mekelesiya chapter 9. Chapter 9 verse 9 ba se bua man. Ereke bale moruti chapter 9 verse 9. Phela ha monate le mosadi eo o mo ratang ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba hao ba lefela bo o neileng bona tlasa letsatsi ka matsatsi a wa semaka e tswe le kabelo ya hao bophelong le mokgathaleng ohle wa hao o ikgathaditseng ka ona tlasa letsatsi. Phela ha monate. Ke kopa ke bontshe shopo e rekisang monate. Phela ha monate. Phela ha monate. Le mosadi bibile re ya mo rata. Hallelujah. Ha ona motho mo konelle seng ra mo rata. Ke ena a ipatetseng yena ntate Motaung sheba temana ya borobedi. Ha ke atimaneng ya borobedi diaparo tsao di nne di be tshweu. Ha. Ona le aparo tse silapetseng tsweng. Ona le diaparo tse kgenapetseng thohako, tse kgenapetseng tlhekefetso, tse kgenapetseng ho utlwisa bohloko. Ona le diaparo tse seng tshweu ha re ke re bue nnete ke shebile nako ntate ka lebitso la Morena Jesu. Yeah. Lebitso la hao le re diaparo tsa rona di nne di be tshweu. Amen. Amen. O di seke ya hlokahala dihloohong tsa rona. Hallelujah. Ntate re thusa hore re seke ra ba bahlekefetsi empa re be ba baballi le basireledi. Amen. Jwale ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Moruti Maine ho tla loka bekeng e tlang taba tsa rona di tla be di le hantle phephihle ka timatima ena. Ntate Motaung a re se Modimo sebaka e se mosebetsi. Mommamedi ya motle ke mo re fellang teng lenanong la Makgulong A Matala le bekeng e tlang re ntse re le teng. Wo! Diaparo tse tshweu. Modimo o bopile motho a lokile. O beile Maine a ntsha o mekelesiya. Bopile motho a lokile empa motho yena a ikhathela mamenemene a mangata.
ntate moruti Maine o ra re kenya ka theatereng ra fetoa dingaka tsa phelo motho modimo mo entse a lokile empa motho o batlile mamenemene a mangata hore a kgone ho etsa ntho tse a kgonang ho di etsa a roa kana a roa ke ngwana motho a ba bolae ngwana motho hobane wena motho o ikgethetse mamenemene tsa mama ine ke a leboa moruti wa ka